Okushisha hamwe n'okunaga obubi omu myanya y'abantu barikukozesa n'enshonga emwe eriyo nereetaho eby'amagara byagyenda aha Rutezyo omu gomborora ya Kiganja omu ishwaza rya Kigorobya omu Hoima District. Ebi nibyo birabe bikiri aho abebembezi hamwe n'abakugu omu by'amagara bizire nibashoborora abantu kuba bakubaasa kureka okushisha hamwe n'okunaga obubi omu myanya nk'egi. Jackson Mulindambura Magambo District Councillor w'omushaija aha bw'egomborora ya Kiganja kandi ogu orukukora nka speaker wa district ya Hoima ashoborere ngu bizire bagambira abantu okureba ngu bata eby'amagara omu nkora kandi bayongera n'okwongera eby'obuyonjo omu maka gaabo. Ogu ayongere yashoborera ngu okucondoza nikworeka ngu aha maka igana gari omu gomborora ya Kiganja amaka 45 gonka nigo gaine ebiigo ngu kandi eki nikiteeka amagara gaabo aha bunkenke abo kugira ngu eshaha yoona endwara ya korera ebaasa kubarukaho. Kandi omuringo nigwo gumwe ayongere yashoborera ngu bize nibagambira abantu boona obutateerera mukuru w'entebe y'okubanza weena akaruru orashangwe atakushaba abantu kureba ngu bayombeka ebiigo. Tusiima gavumenti ya National Resistance Movement ab'okutwehereza project ya maizi gano agamazireho miliyoni 8 n'ensanju baitu amaizi gano obuyonjo bw'amaizi bugenda n'obuyonjo bw'ebiina zirundi byoloni. Ekizibu ekitusangire Kiganja mu byaro 7 n'obara abatwaire tapusi zino 24 abantu abagenda kutaha amaizi bali mu kugataho omukookwo bataina byoloni. Evas Charles ori omukazi orikujwekera egomborora niyemwe aha district ashoborere ngu bonka abebembezi barigire batandika kuteera omuranga kugira ngu buri muntu weena oraze kuganyura omu programu ya gavumenti na munonga ya PDM ashemeye kuba yombekire ekiigo kye omuka kandi bayongere n'okureba ngu batandika kushemesa abantu aha burungi bw'okugira ebiigo omu maka gaabo. Aha nsonga na muno omusabuntu yange Kiganja tungiremu ekizibu ky'okuba batoyi abantu abakusinga tebalina toilet abantu 145 bonka nibo bagiine baitu tuli mu kulwana olutalo lw'amaani n'aba Paris Chief hamwe na Health Assistant waitu wa Sub-County ya Kiganja tuli mu kulenga okulwa tuli batenju hanju nitumobilizinga abantu ba Kiganja kwombeka toilet n'okuzirima otukaikara tuwachiwamu nti omuntu weena ataina toilet omugisa gwokutunga esente za PDM tagwine. Godfrey Mwesigwa Musonga ori mukuru w'entebe ya Kashatu aha bw'egomborora niyemwe ya Kiganjo ashoborere ngu bayongire okushemesa abantu okutimba ebiigo kandi buri omwe weena orashangwa atakakitimbire naza kukorwaho nk'uko amateeka garikugira. Atulengereho kurora kwa seninga Health Assistant kurora atwereze report exactly who and who atainaho toilet nuko tusobole kurora abantu abo tubasamoningire tubalize nabo. Health Assistant takabiri kutuhereza report egyo tulinzire report egyo baraturuka then tugenda kusamoninga abantu abo first Sub County obirabiremere then tujja okasumika turabahereza barakaremere kutunga toilets then tugenda kuba hayo police taking over banze bagenda abajyana mu court. Felix Ongowoth ori omuhandiki w'ebyamagara habwa district ya Hoima ayongere yashoborera ngu yonka district bagerezeho okurinda hamwe n'okutungura eby'obuyonjo obu barikutimba ebiigo by'abantu omu myanya ey'abantu barikuhikiramu okwenda ngu eby'obuyonjo byatungurwa. Ali mpikirege Kiganja Sub County nosangaho abataka nibatombota nibagamba kandi haruma abantu abandi tibaine kyoloni hati mu households ka 10 okusanga abantu 39 nibo bainayo kyoloni kandi egyo kutwaliza hamu district yona kisobora kuba ni obwire bunu tunabo kenke bw'amaani. Why? Because kakusangwa maka tebaina kyoloni already obwire bona asobora kuba outbreak ya kolera. Okushisha hamwe n'okunaga obubi omu myanya y'abantu barikuhikamu n'ekizibu kimwe ekizire nkitahirira za districts nyingi omu Uganda n'obubi bw'amagara bari nibagezaho kukirwanisa.